ngiyabingelela ubaba umpostoli, umama umpostoli, obaba bonke abefundisi, omama befundisi, abazalwane bonke, insizwa ulusha, ikreshi, uJesu Kristu inkosi. Ngingumama uGumede, ngike branchini yaseWilo. uGumede, umama Gumede wase eTonville, sibaningi omama Gumede. Ngizophakamisa amandla kaNkulunkulu nokumbonga uNkulunkulu ushayile lusuku ngisaphila. Ngiyisikhosi 14 days ngigule kakhulu. Ngithe ngilele njengobaba yathi asibe sithatha ibreak sikhulume noNkulunkulu kwavele kwafika isithongwana ngijwayeleke mina kufike. Kodwa kwafika isithongwana nje ngalala ngisemkhosini ka 14 days. Uma ngilele la uvele ngibemezizwi lithi usiyafithwa, kuyashesha usiyafithwa. Ngidlalele lelizwi ngisebuthongathongeni lobo ngathi umqondo uthanda ukudideka kancane kodwa futhi angizumekile kakhulu. Liphinde lelizwi lithi usiyafithwa. Vuka ukuyobheka ibhuku lezono. Bese vele kuphela lokuthonga ukuthi makuthi kuyaphela kuphinde futhi ngicinezeleke. Kuvele ngathi ngihamba ezulwini nje qobo. Ngibone le ndawo enhle. Engathi ngiyahamba yihle le ndawo engihamba khona. Yihle lokho ngiyibone dadewethu lapha ku YouTube. Masishane ngikhombisene futhi eceleni AB. Uthi uyayibona ke leyana ke leya yasesihogweni. Ifuna abantu abangezanga kahle. Ngivele ngiphapha masishane. Ngihlale ngikusofa ngilele embedeni. Ngiphuthume kokukhuleka ngifike lapha ngikhuleke uma ngivuka la ngivuka awusihlungu umzimba kade ngingenalutho kade ngilala umzimba ubuhlungu lokho ongizwa ukuthi cha kusho ukuthi ngiyashona ngempela. Ngikhuleke lapha umkhuleko kwami uthi Nkosi angikakusebenzeli ngendlela engiyifunayo. Amabandla la ngiphuma khona abazalwane siwakhile thina amabandla siwakhile amasonto mangibala izindlu engizakhile angazi ngazibala ngithi zingaki. Ngakhe izindlu ezingezona zaNkulunkulu. La sengifike khona kuNkulunkulu angakakhi neyodwa indlu eWilo sengizohamba ngathi cha Nkosi ngicela ungimele kwesithashana ngiyazi intando yakho kodwa ngicela ungimele. Ngakhuleka ngilomkhuleko. Ngiyawuza umzimba ukuthi ngeke ngiyagula futhi ngigula lokho ukuthi ngiyashona. Ngavuka lapha ekukhulekeni ngaphindela emva ngahlala kusofa sengidumele ngidumaza yilo mzimba manje uyashape ngiyawuduka uyafa. Hlala la ngihleli khona ngagula lokho kugqirha. Ngagula bazalwane ngagula kwakulako 10 days. 10 days kusele 4 days 14 days. Ngiyeza nje lapho 11 12 angiguleli bona. Angigula lokho ngavuma ngikhulume akuvumi ngenze lutho kodwa futhi mase ngikhuleka kuyakhulekeka bazalwane. Lapho la ngibonga khona uNkulunkulu ukuthi mangifuna umthandazo ngikhuleka no Roman 10 kababa kuyakhulekeka kodwa kunyakhulumeki. Saphela lezi insuku ngathi kodwa bona ngiyofela entabeni ngiyakhona. Ngasithatha leso sinqumo ngiyaziqinisa ngivele ngilahleke ngolesine khohle ukuthi losingaki lento i-change umqondo khohle ukuthi losingaki izihlalele nje ngililese emqondo nami kufika ukuthi losithathu kanti losine kuyahanjwa ngakusasa. Angiqedile ukuthunga le ngubo engiyigqokile ngizogqoka yona. Ulosine kusasa andibhekela ama-40s ngangiboni ngishifona ngibona lutho ngivele ngiyivula ifona ngibheki lutho. Ulosine ke kusasa losihlanu idumelele ngubo engiyigqokile ngiyithunge ngesandla bazalwane. Ngimbonga uNkulunkulu ngiyiqede uNkulunkulu angipha amandla khona ngiqhaqhazela ngiyiqede. Ngiyeza nje la bazalwane mina ngizela ukuthi nje mhlawumbe ngizoshonela la.
futhi ngiyajabula nje ngizozivelela entabeni ngidabukela kaphathi ke bazasaba mhlawumbe isiduku ngoba akekho akwavela kodwa mina ngiyajabula nje ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uzobona ukuthi cha bona badlabe kuyisosha lokunto kwami ngoba kufuna ukufela entabeni kwangathi hayi angisaye esontweni ngoba ngigula kakhulu ngiyafinisa ngisekhumbini mangihlika la kuthiwa sehlika imithwalo iyapintsha ngiyabukula kodwa ngifuna abazalwane bangibona kwathi sabe nisolala ngalena ngathi ngiyaphuma emango lathi izilala la ngathi ila kuzophumela khona uma ngafundulisa ifiso bazithulela nje bazalwane angikuba ngamadolo udadewethu nange uphuma ngomnyango ngiyambuka mina ngisibhekele lo moya uJesu azothatha ayi ngalala ngakubule ebusuku bazalwane ngosuku la izolo ngaqika angazange ukuthi ngizumekeni ngazumeka ngiyaphaphama ngisenalutho Akukho bazalwane uyabona lana angazi ngafanisa nani bazalwane angazi yabona ubaba umama umkholo automatic safela la uqinisile asisupport endaba makade wazi ukuthi kule bandla usuka kulona kusekhona uma ngibheka lapha bazalwane